Kaseng Samla Catholic Sub-District Laitala Parisara Klayo ban penlong Yaka Annual Youth Convention Kabanyo Hapo Shinong Ringun Kabahap Hapo Kihimasara Kani ka Annual Youth Convention Kabanyo kelas dang nadu ka alfinyo tarik bat kakut hadu ka alpo kandai tarik no pra aljar khat kandai ya kani ka Annual Youth Convention Kabanyo kabal long hasnong rungun lapin kut no ha ka alpo kandai tarik no pra aljar khat kandai da ka mas bakoy rengkat ban katu kat ni ki jingi lek kai naki khanarit bat ki khana samla jong ka sub district hakane ke ji kenduk lang jong ki samla jong ka sub district lai thal a ke bakan thup ya ki pratali ki shnong haka alpha pratarik ke seng samla sub district layo ban penthamai ru ya ki nong kit kam ban na banta ka annual youth convention ka bapra klarai ban ra no ha shnong lai thal a na ka banta jo snem al hajar alpha我下完就下。Yeah, second one. 1, 2, 3, go. Bersama dengan hak lagi kemarin mereka foto kalingakan. Bersama dengan hak lagi kemarin mereka foto kalingakan. 1, 2, 3. Kawan, ya ya seragnya, saat mengenal, bagi jauh sangat yang keluar dia.
Love and